درود دانشجویان عزیز، امروز همراه شما موضوع پنجم حقوق تامینات اجتماعی را مورد آموزش و بررسی قرار میدهیم. موضوع پنجم حقوق تامینات اجتماعی مناسبت‌های حقوقی در بخش تامینات اجتماعی است. موضوع مذکور از 4 سوال عبارت میباشد. سوال یکم، مفهوم و نمودهای مناسبت‌های حقوقی بخش تامینات اجتماعی. سوال دوم، سوبیکت مناسبت‌های حقوقی بخش تامینات اجتماعی. سوال سوم، объект‌های مناسبت‌های حقوقی بخش تامینات اجتماعی. سوال چهارم، اساس‌های موجودی، تغییریابی و قطع‌شوی مناسبت‌های بخش تامینات اجتماعی. برای آموزش موضوع مذکور ما یک قطار ادبیات‌ها را پیشنهاد شما نمودیم که برای تحلیل هر یک سوال موضوع به شما کمک خواهند نمود. از جمله باید تاکید نمود که امروز هم ادبیات‌های وطنی و هم ادبیات‌های خارجی اوید به این موضوع جای دارند. مثلا از جمله ادبیات‌های وطنی کتاب درسی شاه نصرالدینов بازارов حقوق مهنتی جمهوری تاجیکستان قسم عمومی می باشد که سال 2006 از چاپ برآمده است. در برابر کتاب دیگر حقوق تامینات اجتماعی جمهوری تاجیکستان با هم‌مؤلفی عبادالله زاده اهل‌دین، سنگینزاد دانیار و نظرов давлатхон سال 2023 از چاپ برآمده است. در برابر ادبیات‌های وطنی همچنین کتاب درسی مفهوم و متدهای حقوق تامینات اجتماعی شوروی با مؤلفی ایوانووا و تاراسова سال 1983 از چاپ برآمده است. یا اینکه کتاب درسی مچولسکایا گورباچووا حقوق تامینات اجتماعی سال 2000 از چاپ برآمده است. و در جمهوری تاجیکستان از سال 2010 تا این جانب ده‌ها ادبیات برآمده است که چاپ شده است که شما می توانید از آنها جهت آموزش موضوع 5 یعنی مناسبت‌های حقوقی بخش تامینات اجتماعی استفاده برید. بگذاریم به بررسی سوال یکم موضوع امروزه. مناسبت‌های حقوقی بخش تامینات اجتماعی گفته مناسبت‌های جمعیتی توسط معیارهای حقوقی تنظیم شده را می‌نامند که در ارتباط به انجام دادن پرداخت‌های پولی، خدمت رسانی‌ها، پیشنهاد امتیازها به شخصان واقعی دارای حقوق به تامینات اجتماعی از جانب مقامات دولتی به وجود می‌آیند. مناسبت‌های حقوق تامینات اجتماعی در فرقیت از دیگر مناسبت‌های ساحه‌های حقوق با خصوصیت‌های زیرین فرق کرده می‌شوند. یکم، آنها مناسبت‌های الیمنتری میباشند، یعنی مناسبت‌های هستند که اوید به خدمترسانی دولت به شخصان کم بضاعت، معیوب، پیرانسال، بیمار، گرفتار عاقبت صدمه استحصالی و بیماری کسبی، اشخاص بی‌سرابان، تنها، یتیم، شخصان بی‌منزل و مواجه با دیگر حالت‌های دشوار زندگی روانه گردیدند. دوم، آنها مناسبت‌هایی میباشند که خصوصیت پولی غیر اکویوالنتی دارند، یعنی حقوق به گرفتن تامینات اجتماعی وابسته به اشتراک شخص در مناسبت‌های مهنتی و یا مناسبت‌های دیگری که سپرده دولتی حتمی مقرر نموده است پیدا می‌گردد. سوم، سوبیکت این مناسبت‌ها خود انتخاب می‌نمایند که برای تامینات اجتماعی مراجعت نمایند و یا نه. مناسبت‌های حقوق تامینات اجتماعی وابسته به نتیجه تطبیق معیارهای معین حقوقی به 3 گروه جدا کرده می‌شوند. یکم، مناسبت‌های مادی، یعنی مناسبت‌هایی که حقوق شخص را به این یا آن نمود تامینات تصدیق می‌کنند. مثلا برای گرفتن نفقه مهنتی، با گرفتن کمک پولی بنابر موقتا گم کردن قابلیت مهنتی و غیره. دوم، مناسبت‌های مرافعوی، یعنی مناسبت‌هایی که با معیارهای قانونگذاری مرافعوی تنظیم می‌گردند. مثلا ترتیب مراجعه نمودن به مقامات سود
ва ё мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ оиди шикоят намудан аз болои қарори мақомоти давлатӣ. Сеюм, муносибатҳои расмиётӣ, яъне муносибатҳое ки тартиби муроҷиат намудан барои гирифтани таъминоти иҷтимоиро муқаррар мекунанд. Масалан, пешниҳоди ҳуҷҷати собиткунандаи собиқаи меҳнатӣ. Бинед, агар ин се гурӯҳи муносибатҳо мавриди таҳлил қарор дода шаванд, пас маълум мегардад ки ҳар касе ки ҳуқуқ ба меҳнат дорад ин муносибати моддӣ аст. Расмиётиш дар он ифода меёбад ки бо доштани собиқаи меҳнатӣ ва расидан ба сину соли муайян муроҷиат мекунад ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷиҳати гирифтани нафақа. Ва мурофиавиш он аст ки ҳамин ҷараён чӣ гуна танзим шудааст ва дар ҳолате ки агар беасос аризаи ҳамин нафақагир шахсе ки минбаъд нисбати ӯ нафақа таъин мешавад рад карда шавад, ба мақомоти болоӣ ё ки суд ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқаш муроҷиат мекунад. Вобаста ба муҳлати амал бошанд, муносибатҳои ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоӣ ба муносибатҳои зерин ҷудо карда мешаванд. Якум, муносибатҳое ки ба иҷрои ӯҳдадорӣ қатъ мегарданд. Масалан, ба маъюб додани воситаи нақлиёти махсус. Ӯҳдадории давлат нисбат ба ҳамон маъюб бо додани воситаи нақлиёт қатъ шуд. Дуюм, муносибатҳое ки муҳлати мушаххаси амал доранд. Масалан, кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар давоми 6 моҳ вале на зиёда аз 12 моҳ дода мешавад. Сеюм, муносибатҳои таъминоти иҷтимоӣ ки муҳлати амалашон номуайян аст. Масалан, нафақаи синусолӣ. Агар аз рӯи сину сол нафақаи синусолии умумиро гирем, нисбати мардҳо бо расидан ба сини 63 ва занҳо бо расидан ба сини 58. Ва мо шумо гуфта наметавонем ки минбаъд чанд сол ин нафар дар муносибатҳои нафақавӣ қарор дорад. Шояд нафаре 20 сол нафақахӯр ҳаст, нафаре 30 сол ва ғайра. Ва дигар таснифот вобаста ба пардохтҳои иҷтимоӣ аст. Якум, нафақаи меҳнатӣ. Дуюм, кӯмакпулӣ барои бекорӣ. Сеюм, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ ва ғайра. Ва таснифоти дигар вобаста ба объекти муносибатҳо аст, ки онҳоро метавонем ба се гурӯҳ ҷудо намоем: пардохтҳои иҷтимоӣ, хизматрасониҳо ва имтиёзҳо. Пас маълум мегардад ки имрӯз мо шумо гуфта метавонем ки муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ он муносибатҳои ҷамъиятианд ки бо меъёрҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ танзим мешаванд ва онҳо вобаста ба асосҳои гуногун таснифбандӣ шудаанд. Саволи аввалро ба итмом расонидем. Агар саволҳо бошад, марҳамат. чанд намуди нафақа ҷой дорад? мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои давлатӣ ва суғуртавӣ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол ду намуди нафақа, яъне нафақаи суғуртавӣ ва нафақаи давлатӣ ҷой дорад. дар баробари он ҳар як намуди нафақа ба се зернамуд ҷудо карда мешавад. Масалан, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол, нафақаи суғуртавӣ барои маҳрум шудан аз саромон ва нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ. донишҷӯёни азиз, мо ҷавоби саволи аввалро ба итмом расонидем. Мегузарем ба ҷавоби саволи дуюм, ки он субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоӣ аст. субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоӣ гуфта, иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоиро меноманд, ки дорои қобилияти субъективии иҷтимоӣ таъминотӣ ба намудҳои алоҳидаи таъминот мебошанд. ва шарти субъекти муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ будан ин доштани қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии иҷтимоӣ аст. қобилияти ҳуқуқдории иҷтимоӣ гуфта, имконияти умумии доштани ҳуқуқ ва иҷрои ӯҳдадориҳо дар муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро меноманд. Масалан, Матусилевич қайд мекунад, ки қобилияти ҳуқуқдории таъминоти иҷтимоӣ аз ду имконияти ҳуқуқӣ иборат аст. Якум,
имконияти доимӣ қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчун ҳуқуқи конститутсионии шахс ва дуюм имконияти татбиқшавандаи ҳуқуқи қобилияти ҳуқуқдорӣ аст, яъне имконияти пайдо намудани ҳуқуқ ва таъминоти иҷтимоӣ дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории кишвар. қобилияти амалкунӣ гуфта бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқ ва иҷрои ӯҳдадориҳоро дар муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ меноманд. қобилияти амалкунии иҷтимоӣ бо хусусиятҳои худ ифода меёбад. Масалан, якум, дар муносибатҳои алоҳидаи иҷтимоӣ, мисол нафақа, ба гурӯҳи алоҳидаи аҳолӣ, мисол маъюбон, дар ҳолатҳои алоҳида, мисол объекти осеби ҳарбӣ ва ғайра. Дуюм, дар доираи як муносибати ҳуқуқӣ ба шахсони алоҳида ҳаҷми муайяни қобилияти амалкунӣ метавонад гуногун бошад. Масалан, маъюби гурӯҳи 1 ва 2 70% ва гурӯҳи 3 50% барои гирифтани нафақа афзалият пайдо мекунад. Сеюм, ин муносибатҳо доим бо назардошти қоидаҳои тафриқавӣ ва дараҷавӣ татбиқ карда мешаванд, ки оид ба ин масъала дар мавзӯъҳои қаблӣ ба шумо маълумот дода будем. субъектони муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст. Якум, шахсони воқеӣ, яъне шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ. Дуюм, мақомоти давлатӣ, ки ба онҳо мақомоти ваколатдори давлатӣ аз ҷумла вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, вазоратҳо, кумитаҳо, агентиҳои давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ, маҷлиси вакилони халқ, муассисаҳои тиббӣ, муассисаҳои таъминоти иҷтимоӣ ва ғайра дохил мешаванд. дар маъхазҳои ҳуқуқӣ баъзе аз олимон андеша менамоянд, ки оила низ субъекти муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ аст, чунки дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳолати ҳуқуқи он пешбинӣ шудааст, масалан кӯмакпулӣ барои оилаҳои камбизоат ва дар ҳалли ё ин ки бинем дар ҳалли масоили бесаробон мондан низ оила ба инобат гирифта мешавад, ки аз аъзоёни оила кадом нафар бесаробон мондааст ва дар оила ки таъминкунандаи ҳамин оила буд. вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи низомномае ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ аст ва татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ ва танзимдарории меъёрҳои ҳуқуқиро дар соҳаи меҳнат, шуғл, таълими калонсолон, муҳоҷират, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ анҷом медиҳад. ба сифати дигар субъекти ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин агентӣ 28 декабри соли 2006 таъсис ёфт. бунёди ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам дода шуд ва дар ҷои он ин агентӣ ба вуҷуд омад ва дар асоси ҳамин қарори ҳукумат масъалаҳои суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақавӣ дар доираи салоҳияти он дохил мегарданд. агентии иҷтимоӣ ва нафақаи назди вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ дар асоси низомномаи худ, ки 3 марти соли 2007 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, фаъолият менамояд. донишҷӯёни азиз, саволи дуюм ва ҷавоб ба онро баррасӣ кардем. агар саволе оид ба саволи дуюм бошад, марҳамат. шахси ҳуқуқӣ метавонад субъекти ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ бошад? ташаккур. шире бояд таъкид намуд, ки дар муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ як хусусияти хос ҷой дорад. аз як тараф доим шаҳрванд ва аз тарафи дигар мақомоти давлатӣ меистад ва дар баъзе ҳолатҳо ба ҷои мақомоти давлатӣ салоҳият метавонад ба шахси ҳуқуқӣ вогузор гардад, лекин ҳеҷ вақт шахси гирандаи таъминот шахси ҳуқуқӣ буда наметавонад.
саволи сеюми мавзӯи имрӯза объектҳои муносибатҳои ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоӣ аст. объекти муносибатҳои ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоӣ гуфта неъматҳоеро меноманд ки нисбати онҳо байни субъектони ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо пайдо мешаванд ва дар муносибатҳои моддии ҳуқуқи бахши таъминоти иҷтимоӣ ба ҳайси объект ё ин ки неъматҳо баромад мекунанд. якум пардохтҳо ба монанди нафақа, кӯмакпулӣ, ҷубронпулӣ ва ғайра. дуюм хизматрасониҳо ба монанди хизматрасонии маишӣ, тиббӣ, равоншиносӣ, педагогӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра. ва сеюм имтиёзҳо ки ба онҳо дохил мешавад имтиёзҳо аз андоз, имтиёзҳо аз хизматрасониҳо, имтиёз аз қувваи барқ, газ ва ғайра. ба сифати объекти муносибатҳои мурофиавӣ ва расмиётии бахши таъминоти иҷтимоӣ бошад, амали муайяни мақомоти давлатӣ баромад мекунад. масалан қабули қарор дар бораи таъин кардани нафақа, муқаррар намудани кӯмакпулӣ бинобар муваққатан гум кардани қобилияти меҳнатӣ, ҷойгир намудан дар муассисаҳои буду боши доимӣ, таслиқи собиқаи корӣ ва ғайра. анакнун мехоҳам баъзе аз намудҳои объектҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро ҳамроҳи шумо баррасӣ кунем. якум нафақа пардохти ҳармоҳаеро меноманд ки дорои хислати музноки ғайри эквивалентӣ буда ба шахсони суғуртаи ҳатмиро фаро гирифта ва хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар субъектони махсус дар ҳолатҳои бо қонун муқарраршуда пардохт карда мешавад. нафақаи меҳнатӣ чуноне ки дар саволи қаблӣ мо ҷавоб додем ба ду гурӯҳ яъне нафақаи суғуртавӣ ва нафақаи давлатӣ тасниф карда мешавад. дигараш кӯмакпулӣ кӯмакпулии иҷтимоӣ суғуртавӣ ин пардохти кӯтоҳмуддат ва ё якдафъаинаи музноки ғайри эквивалентӣ аст ки бо мақсади ивази даромади аз даст рафта ва ё даромади меҳнатӣ ҷуброни қисман хароҷоти шахс аз ҳисоби бунёдҳои марказонидашуда мебошад. ин нави кӯмакпулиҳо чунин намудҳо доранд. масалан кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ, кӯмакпулӣ ҳомиладорӣ ва таваллуд, кӯмакпулии оилавӣ, кӯмакпулӣ барои бекорӣ, кӯмакпулӣ барои дафн ки баъзан онро кӯмакпулии маросимӣ ҳам меноманд, хароҷоти маблағҳо барои тандурустии кормандон ва аъзои оилаи онҳо, инчунин барои татбиқи дигар тадбирҳо ки ба вазифа ва функсияҳо оид ба ҳифзи меҳнат ва тандурустии кормандон ва аъзои оилаи онҳо мувофиқ аст. яъне кӯмакпулиҳо дорои намудҳои алоҳида мебошанд ки қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ онро пешбинӣ менамояд. сеюм хизматрасонии иҷтимоӣ намуди кору фаъолияте ки ба қонеъгардонии талаботи шаҳрвандон ва ба манфиати онҳо бо мақсади расондани кӯмак дар ҳолатҳои душвори зиндагӣ ва ё пешгирии он равона шудааст. хизматрасонии иҷтимоӣ маҷмӯи хизматҳое мебошад ки онҳо гуногун тасниф карда мешаванд. масалан хизматрасонии иҷтимоии маишӣ, хизматрасонии иҷтимоии тиббӣ, равоншиносию педагогӣ, иҷтимоӣ ҳуқуқӣ, хизматрасониҳои моддӣ, мутобиқшавӣ ба офияти ба вуҷудомада ва ғайра. хизматрасониҳои иҷтимоӣ метавонанд ройгон ва ё музнок ва ё омехта ё имтиёзнок бошанд. ин хизматрасониҳо вобаста ба ҷои расондан ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд. хизматрасониҳо дар хона, хизматрасониҳо дар муассисаҳои буду боши доимӣ, хизматрасониҳо дар муассисаҳои буду боши муваққатӣ ё ин ки дигар нафақаи давлатӣ ё ки иҷтимоӣ мегӯянд. пардохти муайяни ҳармоҳа ба шахсоне ки кор намекунанд,
غیر از معیوبان از کودکی و حقوق گرفتن نفقه مهنتی یا سوغورتوی را داشته. دانسته باشید که امروز در برابر آن شخصانی که سابقه مهنتی دارند و رسیدن به سن و سال معین آنها حقوق به نفقه پیدا میکنند، آن نفقه سوغورتوی است. نفرانی که عموما کار نکردند آنها گیرندگان نفقه دولتی یا اجتماعی می باشند و برابر سن و سال 63 و 58 برای مردها و زنها آنها گیرندگان این نفقه می شوند. یعنی دولت امروز به شخصانی که عموما تا سن نفقه کار نکرده است نیز کفالت های گرفتن نفقه را می دهد و این گروه اجتماعی را ما می توانیم چنین تصنیف کنیم. یعنی آنهایی که نفقه اجتماعی می گیرند، نفقه دولتی اجتماعی می گیرند، یکم گروه های 1 و 2 از جمله با معیوبان از کودکی، این چنین معیوبان گروه 3، این چنین شخصانی که به سن سال زیرین رسیدند، مثلا مردها 63 زنها 58. دیگر نعمتی که در حقوق تامینات اجتماعی جای دارد جبران پولی است، یعنی برگردانیدن خراجات از جانب شهروندان صرف نموده به خود آنها می باشد. مثلا جبران پولی برای ساختمان منزل استقامتی که از آفت طبیعی ضرر دیده است و این مثال‌های مشخص را شما می توانید توسط نوارهای تلویزیونی هر روزه بینید که در این آن منطقه که آفت طبیعی به وجود می آید برای آنها جبران پولی های مشخص پیش بینی می گردد وقتی که آنها اگر خراجات را از حساب خود کرده باشند. و در مجموع اگر امروز تحلیل نماییم، ابیکت های حقوق تامینات اجتماعی همه نعمت های می باشند که قانونگذار در حالت های با وجود آمدن حادثه اجتماعی به شهروندان کفالت داده است و در همین مورد بررسی ابیکت ها توسط مضمون مناسبت های حقوق تامینات اجتماعی صورت می گیرد، چون که مضمون مناسبت های حقوق تامینات اجتماعی حالت های حقوقی سوبیکتان این مناسبت ها را در بر می گیرد. مثلا به اندیشه گورویچ ماهیت حالت حقوقی به خودیدار نمایی آن افاده می یابد و هنگامی افاده یابی آن عاقبت های معین به شخصی دیگر به وجود می آیند. حقوق و عهدهداری سوبیکتان مناسبت های حقوقی در بخش تامینات اجتماعی در رابطه با نعمت ها پیدا می شوند. نعمت ها یعنی ابیکت این مناسبت ها. مثلا در مناسبت های سوغورتوی از یک طرف سوغورته شده و از طرف دیگر مؤسسه سوغورته یعنی سوغورته کننده برآمد می کند که دارای چنین حقوق و عهدهداری ها هستند. مثلا اشخاص سوغورته شده حقوق دارد از سوغورته کننده بدون ممانعت اوید به تشکل مبلغ های سوغورته دولتی اجتماعی معلومات به دست آورده خراجات آن را نظارت کند. از سوغورته کننده پرداخت نفقه و کمک پولی ها را در حج و مهلت معین شده طلب نماید. سری وقت در حج معین شده از حساب سوغورته دولتی اجتماعی کمک پولی گیرد. حقوق خود را شخصا یا از طریق نماینده حفظ کند. شخص باورناک خود را جهت اشتراک در تفتیش حادثه های سوغورتوی سفربر نماید. این چنین در برابر این حقوق ها او دارای عهدهداری های مشخص می باشد. مثلا سهم سوغورته مقررنده قانون را به سوغورته دولتی اجتماعی پرداخت نماید. سری وقت به سوغورته کننده اسناد صحیح را که برای تعیین نمودن پرداخت نفقه، کمک پولی و جبران پولی ضرورا پیشنهاد کند. شرط های معین شده را برای پرداخت نفقه و کمک پولی رعایت کند. یا اینکه مؤسسه سوغورتوی نیز دارای حقوق و عهدهداری های مشخص می باشد. مثلا در جمهوری دوازدهم مؤسسه سوغورتوی اگنتی دولتی سوغورته اجتماعی و نفقه است و او دارای چنین حقوق است. در وزارت و اداره، کارخانه، مؤسسه و تشکیلات ها صرف نظر از شکل مالکیتشان تفتیش اسناد پولی، کتاب های محاسبی، ژورنال، ثبت، حسابات و غیر را به عمل برآورد. به حسابگیری انفرادی سهمیه های پرداخت شده سوغورته را در حالت پیش بینی نموده قانون انجام دهد.
از شخصان واقعی و شخصان منصبدار شخص حقوقی رفع ویرانکنی قانونگذاری را از روی پرداخت‌های نفقوی طلب کند و غیره. در برابر مقررات مذکور مؤسسه سقورتا یعنی اگنتی ذکر نموده ما دارای وظیفه‌های مشخص است. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان که حقوق اشخاص سقورتا شده را در قسم تامینات به نفقه، کمک پولی، جبران پولی از حساب سقورتای دولتی اجتماعی حفظ می‌نماید اجرا کند. تدبیرهای تامین کننده پایداری مالیوی نظام سقورتای دولتی اجتماعی را عملی نماید. نظارت به حسابگیری درست، پرداخت سریع و گذراندن سهمیه‌های سقورتا را عاید به سقورتای دولتی اجتماعی انجام دهد. پس معلوم می‌گردد که در مناسبت‌های حقوق تامینات اجتماعی مضمون مناسبت‌ها را حالت حقوقی یعنی حقوق و عهده‌داری سوبیکتان حقوق تامینات اجتماعی تشکیل می‌دهد و در مناسبت‌های مثلا خدمت‌رسانی اجتماعی سوبیکتان شهروندان و خدمات اجتماعی است که آنها نیز دارای حقوق و عهده‌داری‌های معین میباشند. و من اندیشه دارم که شما به سوال سیوم اگر سوال‌های داشته باشید با آن ما جواب گردانیم. مرحمت. شهروند برای گرفتن خدمت اجتماعی چه حقوق دارد؟ موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی اجتماعی هر شهروند هنگام گرفتن خدمت‌رسانی اجتماعی دارای حقوق‌های معین است. از جمله احترامانه مناسبت نمودن به کارمند خدمات اجتماعی یا اینکه انتخاب تشکیلات یا نمود خدمت‌رسانی اجتماعی. سیوم رضایت برای خدمت‌رسانی اجتماعی. دانشجویان عزیز میگذاریم به بررسی سوال چهارم موضوع امروزی خود. سوال چهارم اساسهای موجودایی، تغییریابی و قطع‌شوی مناسبت‌های بخش تامینات اجتماعی است. اساسهای موجودایی، تغییریابی و قطع‌شوی مناسبت‌های بخش تامینات اجتماعی فاکت‌های حقوقی میباشند که با قانونگذاری مقرر گردیدند و فاکت‌های حقوقی باشند آن حالت‌های واقعی از جمله حادثه و حرکت را مینامند که با وجودایی، تغییریابی و قطع‌شوی مناسبت‌های حقوقی تامینات اجتماعی با آنها حواله کرده شده است. مثلا در ترکیب حقوقی که باعث با وجود آمدن حقوق شخص به نفقه سن و سالی می‌گردد یک چند فاکت حقوقی جای دارد. یکم رسیدن به سن و سال معین از جمله برای مردها 63 و زنها 58. دوم عامل‌های دیگر که این ترکیب را فرا می‌گیرند از جمله داشتن سابقه معین کاری، مراجعت خطی برای گرفتن نفقه، اینچنین قرار مقامات وکالتدار دولتی درباره تعیین نمودن نفقه. مناسبت‌های بخش تامینات اجتماعی وابسته به حالت‌های علاوه تغییر می‌یابند. مثلا فرقیت حالت تغییریابی مناسبت بخش تامینات اجتماعی از دیگر مناسبت‌ها در خود قانونگذاری باید پیش بینی شده باشد. مثلا نفری که به نفقه برآمده است و بعد از آن در مناسبت‌های مهنتی قرار دارد و باز در برابر نفقه مزد مهنت می‌گیرد، بعد 2 سال فعالیت مهنتی حق دارد برای از نو حساب کردن نفقه با اگنتی ساحه مذکور مراجعت نماید. یا اینکه یک حالت دیگر را دیدن ممکن در صورت تغییر یافتن گروه معیوبی، نفری که نفقه گروه معیوبی 3 می‌گرفت در حالت تغییر یافتن وضع سلامتیش یا بدتر شدن وضع سلامتی اگر او به گروه 2 یا اینکه 1 گذرد پس وی مراجعت میکند برای عوض نمودن گروه معیوبی با نظر داشت نفقه تعیین شده که اندازه نفقه نیز زیاد می شود. مثلا گروه 3 اگر 50% نفقه گیرند گروه 1 و 2 70% نفقه با آنها تعیین کرده می شود. یعنی مناسبت‌های حقوقی بخش تامینات اجتماعی حالت‌های با وجودهای تغییریابی دارند، در برابر آن حالت‌های قطع‌شوی نیز دارند که این نیز اکثرا با وفات شخصی که او تامینات داده می شود وابستگی دارد و از بین رفتن شخص
муносибатҳои ӯро бо давлат дар бахши таъминоти иҷтимоӣ қатъ мегардад. ин шуда метавонад фавти нафақахӯр ё ин ки шифо ёфтани шахси муваққатан қобилияти меҳнатиашро гум карда, доро гаштани шахси камбизоат ва дигар сабабҳое ки боиси қатъ шудани ин муносибатҳо мегарданд аз ҳолатҳои иҷтимоӣ вобастаанд, яъне бартараф шудани ҳолати иҷтимоӣ боиси қатъ гардидани муносибатҳои таъминоти иҷтимоӣ мегардад. донишҷӯёни азиз, 4 саволе ки дар мавзӯи муносибатҳои бахши таъминоти иҷтимоӣ пешбинӣ шуда буд, ҳамроҳи шумо мо ба онҳо ҷавоб гардонидем. агар саволе дошта бошед, марҳамат намоед. намозҳои кӯмакгоиро номбар буред. бояд таъкид намуд ки имрӯз мувофиқи қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ як қатор кӯмакпулиҳо ҷой доранд. аз ҷумла ин кӯмакпулиҳо барои корношоямии муваққатӣ, кӯмакпулӣ барои дафн, кӯмакпулӣ барои таваллуд ва нигоҳубини тифл. инчунин дар баъзе адабиётҳо баъзе ҷубронпулиҳоеро ки онҳо ба сохтумони манзили иstiqomatӣ ё ин ки хароҷоти роҳ вобастагӣ доранд, олимон ба кӯмакпулиҳо дохил менамоянд. донишҷӯёни азиз, 4 саволе ки дар мавзӯи муносибатҳои бахши таъминоти иҷтимоӣ пешбинӣ шуда буд, ҳамроҳи шумо мо ба онҳо ҷавоб гардонидем. агар саволҳои дигар набошанд, мавзӯи имрӯзаро ба итмом мерасонем.